dudon mi nulepa Luhhnawh kanak thau tha chiao mo tuni thong ni ko hluan li December ni sari zarte zinga chun AA in an Vanzam Tumhmun SAC Battalion Zate Tlangbawizung Department Zate le Khawpi pumhlum an la Thluh zo Western Command Headquarters Vialvial atang Thlang Tlangbawizung Nauhak kulhuan ruk Pawngsualtu Chinpa le midang paruk MNDAA in Thih Dantatnak an pe Hakha kiang Doawknak SAC pathum Thih Meithal zun thum an Lonsak min chian ti yung Khua SAC in an Luhhnawh Doawknak asau sang Mipi Raltlanpawl le Mipi pathum an Thih in zani an Pekunga SAC in ran ramin Mipi khosung Luhsal an fiali bompal nga in mi pakhat a Thih pin ulwen le naw chu karlaki Raltlanpawl SAC in an kharkhum atlan suak chu kan lo kap ding tia an rau tongko kan di le mataya khwapol SAC in Vanzamin Bomb An Thlak tlong in asiat bal let paran le PA SAC in Mipi An Kai Ciamco bompalin mi pakhat ake abul December niruk ni rampum SAC ralkap thizat salin peng Doawknak SAC hlaili an Thih SAC pukpi in Mipi pathum atwa mo irawari ram thani rakhain Raltlanpawl kholalin beu anak siang lo bamo a Doawknak asau sangi asuk sawa Mipi an Vanzam THUTHANG pol kanak ngai tlang ding an Vanzam Tumhmun SAC Battalion Zate Tlangbawizung Department Zate le Khawpi pumhlum AA in an la Thluh zo Western Command Headquarters Vialvial atang Thlang Rakhain ram an Khawpi Vanzam Tumhmun Ralka Battalion atum ate hwa Tlangbawizung Department Zate telin an Khawpi pumhlum AA in an la fel Thluh zawi Western Command Headquarters mun khat Vialvial atang Thlang tia AA in mizana official in thu an suwa Rakhain ram Western Command Headquarters nak an Khawpi le apeng tlang sungi brigadiers mun people Raltlanpawl kem tum le fate pol Battalion Headquarters Zate Division Zate telin SAC ralkap chan khonak mun som thum luan an la fai filik Thluh zautia AA chun an rel tui atang sun Western Command Headquarters lape theidingin headset tia an nor re raw lai o khatin laklo zetin hi thuthang choka tan dingi chin info thau tui zinga hin tui thuthang thoi ape parmi featuring kaw dewin jiang ronga rakhain thuthang hi chin thuthang asive magui chin rakhain le akiang kapol jiang tin kan pe tlayo in sakain thon kan tang khom atul dung tu no fe in alliance nget tak kan si khomok atul zia kaw dewin tlang parmi politics din mun le AA tui an Raltlanpawl pol jiang thukin ape tlayo ti mi thuthang charam featuring kaw dewi karel mi umi zangfa ten inwangai sakdinga kalau som si Nauhak kulhuan ruk Pawngsualtu Chinpa le midang paruk MNDAA in Thih Dantatnak an pe December ninga ni sianram saklam kukang special region 1 sungi solmo nei mi kulhuan khat chu Mipi maya Zatlang Thuthannak an nei chumi laka toleng tlongi Nauhak kulhuan ruk Pawngsualtu Chinpa le solmo pisir buartu midang paruk chu Thih Dantatnak an pechi tia thayasi hi an Thuthannak hi amina Zatlang Thuthannak tia an pei milai kai khinak diklo zati sumpai midilnak tumhrimi Tlangbawizung Pawngsualnak khiam khrei mangi misuamnak tivek solmo to tu mi kulhuan khat chu Mipi thong khat tlun maya phausuakin dan ken ko nak an lang terasi tia kokang news agency chun angan December ninga ni jinglam na ji pariata khan kokang special region an Khawpi laukai ti kan thai thau jinjiang chenga MNDAA luban poli hauhanakin Mipi nai siale ringnun sahimnak Zatlang rual rem dainak rang muitini an tuami sitia an tarlang MNDAA Brigadier General Jinjin Chun kokang special region din thar ram kan thok fanga si online sumpai mi bumnak diklau zati changwainak dan kal thil pau kan dau vivo dinga sitia arel tha Dantatnak an pek mi laki alang chu deuh pol chu pakhatnak CD Bing
ziping ti khalinan kau kum som thum panga Chinpa si sakai ram then tamui si in arelo Mungu district pansai khwa CJ tuan leng tlongi atuan laya Nauhak Pawngsualtu mu suamnak sual rak buartu asitu anrel DVB THUTHANG aphuan dana chun fra tlong asilole tuan leng tlongi Nauhak kulhluan ruk Pawngsuali chui Nauhak laki rekhat la chu Mipa Nauhak an singhe nge tia anrel paninak lei lau chai ti mi kumsom nga pasari han pachang asi Mongo district Zing long khomi asi amai fanu kum leilimi chu voitampi a EPT afanu nawaken nu tiang nu naw mi pat sinak aman pit ring ti si pathumnak kaidu kum kulhluan thum nei sa tong kum kulhluan kwa yanshu kum som thum Tang zu long kum kulhluan sari liu kwan si kum kulhluan sari hitei panga hin somhang tuan tumin ralthuam an se khol tia an ma rawrin an phuango tin an ngan solmo nei tu pol chu mi pi mai an phauso nuwa zin pitluana mu saknak ranga an hruai hai thi dantatnak an pek mi pasari chu thanak ding muna an hruai chi tia thesi Hakha kiang Doawknak SAC pathum an thi Meithal zunthum an Lonsak chinram Hakha Tlang karlaki CC le SAC ralkap ninhi sung an Doawknak SAC ralkap pathum an thi Meithal zunthum an laksak nga thu thayasi November ni somthumi CC lamin anak lakmi ruawazung kem chu nga sal tumin SAC lamin anrun nor sal ruangi tuveki Doawknak suak asitia anrel Jericho operation ti min bunin CC ralkapin November ni kulhluan ni isikhan Hakha Tlang karlaki SAC kempol an Doawknak kemparuk an lathei Battalion commander panni le officer Chinpa telin SAC ralkap somthum rong an thi ralkai kul an nei ralthuaman Lonsak mi somnga tha kim tia CC chun an than hi kempol an kilkhoi thaiasia chun Hakhai sin Tlang lami ralkap thajang bom tu an Doawknak a harding ruanga Tlang Khawpi laknak rang athanem zat ding si min chan ti jong khwa SAC in an Luhhnawh Doawknak a sau sang Mipi ralkap pani le mipi pathum an thi in zanni an ur mandali ram chen min chan peng ti jong khwa chu SAC in an Luhhnawh Doawknak a sau sang zet mipi ralkap pani khal an thi tia min chan peng paka pha hau tuin arel mizan Zing December niruk Zinglam nazi paruka ti jong khwa chu SAC le piusothi komo in an Luhhnawh an Doawknak SAC le piusothi lam thile riam an noi ni tia thaisi an nger chawin in zani rong an urtai min chian khopilama dongan sipsal chui nuwa pokpin an run kap chem chawi khosung mi pathuman thi pakhatin riam ma anga tia pakapha hautu chun arel phekhunga SAC in khan ramin mipi khosung lu salan fial bompal nga in mi pakhat athi Shan ram le karen ram ri roti phekhung khopi le akiang khap khote pol chu SAC in Vanzam le pukpi thoi an ka ruanga mipi ralan tlan loki SAC lamin ran ramin mipi khosung lu an fial khosung ralut tu mipi laki pakhatin SAC poli bom kam mi palin anunnak aliam tia phekhungi pala pha chun anrel SAC chun khwai lut sal lo chu PDF ti rol san tu tia kan lo ruat ding anti kan lo kap ding tia an khau December ninga ni pu che khwai valut mipa pakhat chu SAC poli an rak kam mi bom pal nga in amuna anunnak aliam chi tia theisi SAC lamin tlunding anti ronga pu che khomi pakhat chu an thil ri seng hoi ding in avatlung SAC bom kam mi apal nga I aril khalapot the amuna athichi tia phekung pala phai tron vau nei tu pakhat chun arel kandung November thaisin phekung le akiang kap khwa pol chu Doawknak khan lawin SAC in Vanzam le pukpi thoi voitampi an ka ruanga nunaw Nauhak telin mipi jiang mazat an thi riam nga khal an tamzet tia theisi pin u len le nang chu karlaki Raltlanpawl SAC in an khar khum atlan suak chu kan lo kap ding tia an rau mandali ram chen pin u len khopi le shan ram nang chu khopi karlaki in wai Raltlan beumi pol chu
SAC in tlun siang lawin an khar khumi atlan sok chu kan lo kap ding tia an rau thu MDAA revolution tuan vau nei tu pakhatin arel in waini rabeu mipi pol hi naung chu khopi kaoknak ruangi ralratlan an si hai nunaw Nauhak le tarchak lau an teli an zonzai zet hai tia thesi kan di khwa le matayai khwa pol SAC in Vanzamin Bomb An Thlaki tlong in pakhat asiat bal Rakhain ram chongkau pengi kan di khwa chu December niruk sun dira SAC Vanzamin Bomb An Thlaki Mipi Thih le siat somi Tumhmun thai asiri launan tlong in pakhat chu asiat bal hi tik chu thawa mandali ram chen mataya peng nitlak naklam khwa pol khala SAC Vanzamin Bomb arak thak Mipi Thih lau le siat somi zat hliafia asiri lau tia thayasi let padan le PA SAC in Mipi An Kai Ciamco Bomb palin mi pakhat akea bul bagoram chen le pran peng sungi mipi pol chu SAC in Raltlanpawl ding an thil report tu ding le ralkap thar lak dinga an kai Ciamco tia thayasi zan chana veng sung luti an kai thau ruanga mipi pol chu mai in mana riak ngam loin zana mundanga an rel hai mipi pol chu pumchom nak rang na tuan atul ruang le phanglom lai fang asi ruanga thin chur kudup Zaten suna antung cheu tia thayasi mipi kai dingi khwa rasim tu SAC Ralkap polin khonhar le khosung jin pitluana bom an kamta chuti an kamta mi bom chu khosung ralut mi kumsom li pasari mi pachang pakhatin apal ngai ake abul tluna riam ma na zet anga pi peng sungi khwa pola November ni somthum nia khan SAC andaluti mi hleiruk kain an hruai TTG khwai hlo fatuan minau pathum ti tuat khomi minau pakhat wat chi kan khwai minau pahni si sung kong chi khwai bazar kai minau panga si sung kong chi khotlun tai minau pahni si sung kong chi ashi pau pai minau pahni le si sung kong chi kwatiti minau pakhat ti pol an kai thu thayasi December niruk ni Myanmar pum huapi SAC Ralkap thizat kanun thanding apeng zongin kanun relding thong ni kulhluan li December niruk nia Myanmar pumi SAC Ralkap thizat chu karen ramkul phapuna mi somriat pariat chaneng tari ram then dawai penga mi somthum magui ram then zalin penga mi hleili bago ram then paungte penga mi pahni anzate komin mi za somthum pali ansi mi pilam thizat mandali ram then ngazun penga pahni mandali ram then thau min chen penga pahni zate komin pali si salin peng ka Doawknak ka SAC mi hleili an thi SAC pukpin mipi pathum atwa mo sakai ram then salin peng sungi operation ralut SAC Ralkap le khopi ralruk Ralkap karlaka nini sung ka Doawknak aswaki SAC Ralkap hleili an thi tia dawngi naw miu pia piau chai tuan vau nei tu pakhatin arel December ni thum nia salin peng tit khau tong lampani operation ratwa tu SAC Ralkap chu mipi Ralkapin bom pathum anak puai SAC Ralkap pali an thi an ngir chawin SAC Ralkap pol chun akyang kap khwa pol chu pukpi in voi hraluan lai an tong paka Ciamco tia thayasi athai sun December ni linia wanra tayat kong khembalu ma chi kong kan kong khwa ti pol chu pukpi musom sari in an kapi drone in bom parha an thlak phone mipi pathum riam an ngai in pahni akang mipi Ralkap lam khalin drone in bom an vathak kirvei SAC Ralkap parhaluan an thi tia thayasi Irawadi ram thani Rakhain Raltlanpawl kholalin beu an rak siang lo Rakhain ram gwa khopi le akyang kapi Doawknak asausan ruanga chuimuni mipi pol chu Irawadi ram then lama sahimnak holin ralan batlani SAC lami taumi kholal polin AA an ratel ding tia Raltlanpawl chu khosungi beu an sian lo ruanga an talboi zat tia thayasi December niruk ni Zing lamisin gwa peng sungi mipi pol chu Irawadi ram then yi chi peng tira kongpin le lepan ping khwa ralam datlan hai asinan SAC lami taumi kholal polin AA pol nan laka an thero pangding ti in khosungi beu an rak siang lawi Raltlan mipi pol chu an hain an talboi zat asi
kan Vatlannak Mipi chun lung oiten in rak chaw hlang nan SAC lam tang an kholal pol an rai nan laka AA an tel pangning tia khosungi beu in siang lo khosung Luhman in sian lo ruanga ei in le beunak ding kan an haizet tia rakhai mi raltlan pakhat chun arel irawadi ram chen sungi Raltlanpawl hi gwa peng sungi yahain kwain khwa yahain karu khwa chau chi khwa raphain phya khwa le kunra shi khwai Mipi pol an si hai bamoa Doawknak asaw sangi asuk sawa Mipi An Vanzam kachin ram bamo khopi sunga tufang hi Doawknak asaw san lai fangasi khosung Mipi Zaten sahimnak holin Raltlanpawl asi malerem channak lamjinin kan put suak Thluh sikau khosunga an kapona sa pukpi atlare ro phone ngam chi sinon lo SAC Raltlanpawl phungphai thulon Meithal an met puaki launcher bomb khal pe chi lawin atla tia bamo khosung mi pakhatin arel December ni lini jinglam naji pangar hongsin copy operation an thoki athai sun December ningani khala sun voten an noyo si Vanzam le pukpi na satuki an thuat ruanga thai felchin vialmana Mipi pasari an thi mi parha na ki mallo riam ma an nga zaw si Doawknak miti kan zawa chun KIA lamin khopi sungi achauza mun poimo zz azate do thoin an la Thluh zawi atang sun khamaya tongtit ku khamaya chau tungya tit le pukpi mun pi pathum khal zip betin an kul Thluh zawtika thatlung za ngai ngai si alung oi rualin milai zon ruanak miti kan zaw chun hiti Mipi pol asuk sawi sahimnak holi an tlan vun mu chu lainatan zeda si THUTHANG ka phuang ra rauti ka van hil dok hau kho khuisimo thinbang nak long kan ngai tu chu pathian thu Bible chang pakhat ten kan bun hlomata ding ruasan nak kan nei ti kan lang termi kha nget khau zetin pomu si zianga ti le athukam nak akim ter tu pathian chu rin tla ka si pakhat le pakhat zon ruanak neyu si pakhat le pakhat bomo in du dot nak le that nak khal lang ter tonu si Hebrew chakwat bunghra changkulluan thumin changkulluan li tiang kan THUTHANG achem tiang in ngai sak ruanga long oi nan Zaten sun